Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinte zama transfer, indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu kwi-PSL hla nami ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe ke zama transfer, ngiphethe ke la indaba ke ithinta iKaizer Chiefs naso ke lapha istriker esalapha eGuinea Bissau ngokuzalwa eWest Africa kodwa ke sisebenzisa ubuzwe balapha ePortugal yena ke uFlavio Silva. Kunezindaba ke la evezwe iFapost baveza ukuthi ke le striker ke salapha eGuinea Bissau kulindeleke ukuba ke sijoyina amakhosi, baveza ukuthi ke iKaizer Chiefs naso ke le striker salapha eBissau besibevumelene ezintweni eziningi and ingxoxo zabo seyisemaphethelweni. Babeke sibeveza ukuthi ke le striker yena ke uSilva njengamanje udlalela ke iqembu lalapha eIndonesia. Baveza ukuthi ke le striker sineminyaka ewu29 and ke sinamagoli awu39 kwimidlalo u78 eqenjini laso lalapha eIndonesia. Ke sajoyina leli qembu lalapha eIndonesia ngawo ke lapha unyaka ka2023 baphinde baveza ukuthi ke ngesizini edlule sona ke le striker sidlale imidlalo ewu29 sakora amagoli awu23. So zinjalo ke mbukeli ke sidlale kakhulu futhi lapha ePortugal. Kunjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba evezwe iFapost ngaso ke lapha istriker saseBissau kodwa ke sisebenzisa ubuzwe balapha ePortugal. Ngiyobuya ke mbukeli nama-updates makuhamba ke isikhathi yizo ke lezi indaba ade ngiphathele zona, indaba ke nje ithinta zama-transfer ezithinta kamakhosi. Cela ukuthi ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.